Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, yawma tarjufur rajifah, tatba'uhar radifah, qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah, a'idza kunna 'idhaman nakhirah, qalu tilka idzan karratun khasirah, fa innama hiya zajratun wahidah, fa idza hum bis-sahirah. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, idhhab ila fir'auna innahu tagha, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, fa'arahu al-ayatal kubra, fakazzaba wa 'asa, thumma adbara yas'a, fahashara fanada, faqala ana rabbukumul a'la, fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. A'antum ashaddu khalqan amis samaa banaha, rafa'a samkaha fasawwaha, wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, wal arda ba'da zalika dahaha, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, wal jibala arsaha, mata'an lakum wa li'an'amikum, fa idza ja'atit tammatul kubra, yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a, wa burrizatil jahimu liman yara,
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها